polu uništenoj kući vojnici se smestili moćno odlučenje, pa ga čujemo i mi i oni. To su sve mladi ljudi, vidimo. Vrlo mladi, ali po borbenom iskustvu već izvrsni borci, ratnici, osvajači slobode. Čula sam da ih pitate kako je u kukuruzu, jeste gladni, je vam lepo tamo u pomračini i slično. A mi poštujemo našeg neprijatelja, tako da i neku želju omogućavamo da je ispunimo, kao na primjer srećan prolazak kroz minska polja uz pjesmu "Učini bar jedan pogrešan korak". Sio što radi tetejac? Jebo ti tetejac, mater. Gledaj, sad. Ajde jebe, mater, šta je sad? Kako je to pucanje? Ljudi unutra imaju sastanak, ne morate ovdje raditi strane. Daj, masni, razguli. Aj, razguli. Jel ti džedo? Idje spravi, a? Jebo ti, lej. Gdje si ti pošao? Ne mora se unutra. Što mu nisi jebao mater, masni? Jesi ti ovdje vlast ili nisi? Kako ti se Malano zove? Milena. Eto, tamo je. Ženi to, ja ću ti kum biti. Evo, ja ću biti crnogorski kum. Šta to dođe, crnogorski kum? To ti ne dođe, to ti uđe. Kum. Dobro. Znaš šta ću mi? Ja? Evo ovako, gdje na sluša. Šta sad treba? Cigare? Ne znam ko vam se. Kućeš si nek vjeri. Proboj na husar. A drugi je šalom. Bio sam prvi, pa se me od drugi prebacao. Kaže, suviše. Arogantan. Jel te strah? Ma kakvim strah. Vidim po Popovića jednog. Nije mi platio drva od prošle godine. Dužan mi ostao neke marke. Inače ne bi se prijavio. Volja mi je dobra jako. Dužan para. Tu sam na kratko. Iz Zagreba sam. Kako borbeni moral? Evo vidiš, digli su me iz postelje drugi šala. Borbeni moral, evo vidiš, pajde su sve ošle. Evo gaće su u ramce, sve stari. Promlovni, nije. Tu je sve pajde. Puška, tu nemoj Boga, nju da zaboraviš. Evo je. Cigančica. Ajde. I vekere tu, 50 maraka. Mama diva iz Švedske poslala. Čuj sirenu. Vaši se četnici obrada da bude zarobili. Biće njima pola da jebe. Evo ovaj karmin stvaran djeluksa nešto. Ovo žene sam na moment. Aš ti malo popravi. Ovo je. Jeba, ispucala im usta.